Musi zvikali zwo ralo dzudzanyi vha mushumo wonoyu vha mbo ḓi ḓa na thandululo ya uri vhutambo ha thero ya Peter Mokaba vhu farelwe nnda holo u itela kuvhatedza tshivhalo tshinzhi tsha vhathu. Vho-Ramaphosa vho fulufhedzisa u sikela vhaswa mishumo na vhona uri vha vhe na vhukoni ha mishumo. Nga ri pfe manwe a maipfi Muphuresidennde vho-Ramaphosa vha a ṱahisa musi vha tshi khou amba na vhaswa vha ḽihoro ḽa ANC. I want all of us who are here today to stand back and remember the life of Peter Mokaba and see what inspiration we can draw out of this very brave, courageous young person who led the youth in our country, and the type of lessons that can be extended down the generations. Young people, many of you today, you are not working. You are not in training. You do not have the necessary skills to take you forward. And you come from poor backgrounds and poor families. Those are the challenges that you, the youth of our country, face today. And it is this that we need to respond to.